MLA kanong po ba Meryl Bonds haka khat nyau tere ujamang ulalet ban pli ya lai tiliki kampenroi ha umlakhar Presbyterian Secondary School ki bakan thop ya ka jingpen bha ya ka kamra school balapan mang daka SRWP scheme ka pen khana bat ka madarnya lekai ka balapan mang lengba ka 15 Finance Commission jong ka KHADC hakte ka sni pli ki te ki kampenroi lasen ran lang da uba balajet rani MDC nongpo Raju Rizal, Block Mission Coordinator, Udipen Mansing, Chairman School Managing Committee, Royce Madur, Rangba Shnong Umlakhar, Kinong Hikai, Kikimi Kikpa, Kinong Shong Shnong Bat Kikana School. Kumban Shupentem, Yakatega School, La Seng Hakasnam Kat Kandai, Spak Kandai Pokandai. Hadu menta kaneka school kelanang kiu stat bha hakajing hikai, Bat Kajingwan Kikana Ban Puli Hakaneka School Ru kelanang kiu Man Usnam. Ka Umlakhar Presbyterian Secondary School kala ay kajing syakri la arpusaw snam bat hausnam hajar arpusaw kansarake ya ka Silver Jubilee. Na kai na school gibi itaro gibi don begini sakilang ha kaneng po. Sebab ni sakti. Kompleks sibun ya head mistress Jumi ibu ayah kena kecingkiran ibu lagi tu lengkap MDC entah idon nak liang ke office sarjo bagi pembelum tekin rak ya kena kecing kami ya kedua ketemu jing itu jing head teko katir kade kecing kabangi kendu mola dalong kebala ikwa ba ke skuli kadon ha keju kajaka nomor kumbang lapan pau mahang tingin dan ke staff room kumta kolong kabe yang staff room yang sayo le seban pendan kam kum ka kamera kelas ban extend ki kena tikini kilong katu ka ni kijing bat kijing dan kam me kendu ha ka school je pli ya kena kemadan ke school kepala pemang lang baka MDC scheme ya kena si sukumen kebun itu rangkat di MLA jongi rangkat ke school managing committee ki perlok nong song sunong bat ki kena school ingin peli ya kena kemadan naga bangin out jauh neu ribon. to te harga kapur daga burom ya i lokal MLA jomi iba Meryl Bonds kalau gadak jikan mau berplina mentasi ya kena toilet jangan ke school. Kente jong sembrang mo. Setai siang kente. Siang sembrang. Kecil ay subhanallah kita jumlah MLA MDC sarjur kembang hanfo. Ingat kami diau mat. Kita ngomong. Teh kena por khot sunton ya i. Chairman jumlah MDC ai. Tundong ke jengi ke bami nonong tundong. Kila berangkat kerdan bat ki kena school ki bami nasor. Nganon ro kanong. Bagi kena nonong tundong ublei ulai haki ya kasap hangi kasap ka kerpang. Kabayangkat kerdan bat itu dikena school di badan hasor. Ngimduna agabede bat kabor perhat berkejabin tebangi ngidan. Henry kabasa bantah kolong bangin ai yaki ka platform kababian. Kata kali gajing amrut kabana kalian di headmistress idan. Bat ni da clear tiru na kalian jongi pun ginom ni kmat. Bangira panilan bantah bat hi. Ha kita dibantah bangin persang bin pabin lane step by step aga bangin irap ban budin lang ngangitkan bayi emre jungi kumba irap persang bendon bentah bat kene ke school ke jongpi iba raju iba la persngo wi gitu ki jin persang ke bana kalian ke jongka department ke la persang ban yadon bentah kene ke school inget ba kita kikam ki badang sa'ru la ban penurong yaki lada ngidan kajinya terilang. Mismo kumen ba kum ke school pinang kiu nagawi kapor sagawi bat kapor. Bat ni kermen ba hang kata ka jindap ka ba arpusan snem jong ke school ke jongpi. Ni kermen ba ke school kan ni nagawi pat kadur kaban la ban wanra ya ki rukom hikai lani ya ki jihikai ki bedei bat kene kejuk ka bamanta
Te kini ikpa jom kanega school ki balong ki mau bersiu ki nong hikai ki kini ikpa bat ki kena school ki mau bersiu ki ban bersiam lang ban penlong ya kanega school kumbakalong mata ki kini ikpa ru ki dan laga jom ga benta ban ki klik kumno ban yarap ban kentiu ya ka school namar sanong gendong jujungi sanong gendong jungi haba pak school di kon dalawan di hajin tip ke yele di kon school ba cu keliri kata kali di jinglong jungi tu ni kpa cu sanong gendong humok kima ke hikai di school ba cu keliri tangora pak school kimut bal abiang lut kata kali di jinglong ba kimi kpa jungi te kali gejuk cu menta long road ka buta kikira ikpa bacin ki ban budin ne lagi jong ikon ki bani ne ban wat ka ki khon ki jongi ki le haskul bakin pendet ya ka kamram ge jong ki baki no hikai ki la pha saki ni dan ge jong ki klik la da ni kwa baki khon le chi kin nang kiu na go ga po sa go ga po ka long ru ka benta jongi kung ki ki ikpa bangin ya ban bersyamlam ya kata ke jinang ke jisat kabangi persan ban asin khon gi jongi ngitit bapi penlut ya ka spa ka phong gi jongpi kong gi kini gi kpa ban pha school ya ki khon gi jongpi ka long lo bagam sang na ka benta jongpi kong gi kini gi kpa ba phin buddin lane ba phirap ya ki nong gi kai ban penpetlem ya ki khon gi jongpi hain hasem ya ki benta ki ba ki nong gi kai ki la pha sha ki khon ki thi SSA ka LP batka UP SSA ang secondary rangge na ka managing committee empat tahun dia school SSA hagi por ke memenshwa kidon gijingarap na ka benta banyo e school building bat kani ko hangir la juyo e gijingarap school building ki classroom bat ni dokumen balma jong ka SSA kawai na ki mission jong ka sarkar pren bantin kiu ya ka puli ka puthi ka school ka jong pi hangir ka ayo sibun gijingarap hagi por ka balik ka bagan thugru ya gitu ki bai ba rajui la panrak ti mene ya ki hep ke balik free uniform free textbook bat ka mid day meal tum chang wi obam ni ini ki komponen apo jong ka SSA bat ngi scam ba hagriya jong ka por kidan shibun ki school menta ki ba shem jing ni sufu ya kata ka sarkar preng menta la da ki nangkai SSA ki chongkhat no la lagi ino no kim ju thum su iwat mai ne ne tolong magandang hagalti ban rationalize magidan ki school ki bawdan khna jo single digit ikot ki ka sarkar preng gadan da budget ban permang kerpang lem bagi jinken ba habasiu ya tulo jong ki nong hikai kadai bandan kejimot habasiu kat kum ga ratio ka proportion gari bandan wei nong hikai lai pungut ki kena school ki don ki school ki pangrasiam dalade mende ki kena ya no kali ki jing sisa ki don ru ki school ki ba ki nong hikai ki don arnut ki nong hikai aga LP section ikna school ki don tang niyo ilan shipomon sanmon khat armon arpomon dalape aga yudais ila pau tu pero ka sarkar pedang ngong kumnong inang ai su ki kersan komni tumlong kata keren in general and keren ki school ki benuna ki enrollment kalau pelong ngobun ki managing committee benda ki wan mi ki ong te la resign nong kai la chong thai jadi thumur ki berthmai kita dia kata baru-baru haba ka sarkar ka pelut jadi benda ni sini jadi benda toy la ko tan bobun ki bala jadi kadang-kadang hagalinti ini rationalization ni kita hikai kadang-kadang hagalinti benda maka kita shibun ki school SSA bukan part fill up ya gitu ki vacancy wa ban thung no wa ban pendek ko kita hikai ki kena school ki nom du dan dari habalape ya ga data
statement kapau hantu ba kim don sibun ki singen jadi jingi kun jingi keren berada ki don pat ki school ki bompat yo ke jingram sendiri ki kena kibun ki don ki bung kita empat rung SSC lagi ke LP ne ke UP lagi rung ke LP ke UP parung lagi rung UP LP perombat komputer dari kena ki labun enrollment dari spa so jadi entah kenapa kali kadang-kadang habiliti yang dijingi keren kemelawan pengundur na kementah jam kali bat kiwi dipadan ki kadang-kadang ki defisit kidan ki ad hoc kidan sabui ke sekolah ni dengan bakalan di defisit kemudian ke sekolah kawan kalian ke sorkar suki atau pe kilat kilanti kamu nonggo besuk ya sorkar mentah ban sim barok banirap government LP school kidan SSA kidan ad hoc ni dan di defisit pun ki jingkla agi college khamtam kiran shibun ki jingkit ki bakhya ya ki higher secondary ki pattern bila fair haga ni ke education policy ke bertemai minta kiran shibun ki jingkla ki banangwan ki bangi habban treng rengkat jadi kita katahu ki nong kikai kibigi pa di kena school kinong elam haga managing committee na kalian kijungi gindan rangkat papi la kutapan budin ban pek ban pertikran ba kini ki baro kinong in place bagi orang vaksin pareng putar ya ka silver jubilee celebration na serai na kalian jufi in hab ban plan ban perkhat ha gindan rangkat papi kum school ni haga di rakhe jufi tam ada dengar artisan dan yei kaban sa jing kenau na kaban ta jong ke school hani tingin dan rangkat ni kinong chong lakar jong ko maul kedeng di perang chong di ai kajing I ko kerpang bukai jonga tengah musim merjir nanti ngan dan hasenda ni na kaban ta ban pe ban ni ya kajing dan kam na kaban ta jong pi ha ko badi bat kui gimat kiba ngiram kam kum kalinti kesekin umbam undi kot kekhya ke puli ke putih ini kiba ya rengkat kita basic needs kiba kum kinong ki patba ni ban ya don rengkat bat pi ki paranong chong kiba I kini ki arti snong dan chong melakar maulung kedeng ni bat ni don naga bentan ki lai teniki bentah ni on tipat ba kene ke sengi na ke bentah kene ke school ke bi kene ke badan kene ke cakah ni ban tipat ba na ke bentah kene ke kamera kelas ke bala yo penyarap bag SRWP scheme kene ke school bat ke ar ke na ke bentah Ramadan lembaga MDC scheme dan lang ba legit ni ba ke balai ke na ke bentah ke toilet mah na ke bentah ke jengkui ke sanitation lembaga education department ini di lai tuli kimat akan ke por kum kadak ba nyin yo ban pripat ba ngi pen pau jing songmen ke jing don rengkat di ba legit nang ta UMDC jongi nang ta nagal yang jong ka education ba Arizal di BMC jongi nang ta ba nong sit don lang ngi ke por nagal yang jong ka snong gini ke art leader ber snong ke school managing committee chairman secretary buat depend ki kita hot ki don lang ngi dap ki so komen ke crowd kum kadak ngin ot eu ne ribon ban lipat ba